Uba esotun MLA ke jirang ulapha daga dorkhas ke sorkar. Berkata kelong ban kentu ke sorkar berkedai ban pleno ke OPD hapo ke caka sumar ke budan hapo bernihat PHC. Kata ban bu no deki weipat kinong trade thamai namar kitu kinong sumar ke budan ketika hospital kidang don hapo ki quarantine. Kata hadin meladon kinong trade ketika PHC ke belayo ke klam COVID-19. Hakador khas ke bau ulapha shu menteri rang ba bar shu menteri ke koit ke kia jong ke sorkar jela. UMLA ke jirang ulah kedau baka ba penlong yu ban kentu ke sorkar ban pha bri thamai ketika PHC kadai namar ba ketika PHC kadai ko weni ki jaka sumar ke bapit kerpang ya kumbasan pho hajar ngot ki ba ki basa ai ki sinong kaput ke megelia bat asam ulah kedau ru ba kum bakalong menta om don nong treshu hapo ketika PHC bat kabala penlong yu ban kentu ke sorkar kadai ban pha no marmar ki nong sumar bat thamai ba kentup na du ki doktor ki nos lembat ki we nalor ko taleng ba ketika dorkhas utai UMLA ulah kenturu ke sorkar bagdai ban simkhia bha hagite ki sinong ki budan kaput bat ke asam kata kalong badai ban bishar bnia ki barung bami ki baladon ke jing kendo bar gitu belayo ke klam COVID-19 ke balalong ru kum sibanta ban yada na ke jing sapriang ke klam COVID-19 batu COVID khatlai hakini ki area jong ka bonihat tamul kusi baridwa khanapara patmatang na yo information na ka habide be kesnong terngar ladon ki bala yo infect new virus tena kliang jonga kum MLA bat hagaju ko por ngalapan jur bat ngakin tu ke sorkar ngalai ke petition sa sorkar sa honorable chief minister nangta sa minister jung ka health ba hakabide bat ka jingyo yung nyang jing pang haka bonihat PHC staff ki badon haka bonihat PHC ki badai pedikmi ki ya ki area baro ki bakin top ya ka population ka ba umduna ya ka sanko hujan te hakbide bakini ke jinglang jingman namar bakati ka PHC ki lahaban khang nama buladon ki ba lalong infect no new virus bagi staff ya le ka quarantine te hakbide bakini ka jingkhang ki ka bonihat PHC ka lalong ka jingdunong ikipat ba ki nongpang ki badon hakiti ki than bat kumju nga halo ka ni kapang ngalatho sa kasokar ba kinpa ki additional staff namar ba khamtam hakani kapor ka bamenta kanang mi kisni keladon kilanang mi kita ki COVID patient ki balalong infected the new virus but kanong ka ba hadu kada kata lada ba Nimdon ya ki manpower ki babiang namar ban le ki contract tracing kamdai ke basuk haba ka way ka PHC ka bakobar ya baro ki area kinkhang bat kalong ka adu dagata te ban pensuk bat ban khangla e kene ki posted jong ni pnyang jingpang na kalian jonga ku MLA ngalada banjur bangla kapa de sorkar lengba ka health department ba maki kin haban le no employ ban pha ki additional staff nang ban la ban te la kam ye ke bidei ban ke jing posted jong ni pnyang jingpang